بلوچستان ضلع پشین ٹرک ویل آماج بیتک چریشی سبا سہ مردم بیران بیتک لیویز حکام ردا ٹرک بٹاٹے چکار ہوتا اما کے پنجاب کوئٹے روگا بیتا کہ پشین تحصیل نانا صاحب دمگا کلی دلسور نزدیکا چپی بیتک ویل اثر مند ٹرک کا سوار سہ مردم بیران بیتگا ویل حال رسگا پد لیویز اہلکار ویل جہاں سر بیتگا کوئٹہ میٹروپولیٹن میان استمانی پوریا گیرانی روچے درگتا اور پاکستان فیڈریشن بلوچستان لیبر فیڈریشن و دیگران نیمگچا جلسہ برتن دارک بیتا جلسہ حاجی رمضان اچکزئی خان زمان محمد قاسم عبدالباقی لہڑی اور دیگا ساڑی بیتگا درگتا آہاں سال 1886 شکاگو شہدہ سوہری سلام پیش کتا کوئٹہ تندور مالکانہ انتظامیہ چا مذاکرات پد بروچی چا ہڑتال داروچا نواستا موخر کتا بلوچستان تندور ایسوسی ایشن رہشون رضا محمد گستگی روچا پریس کانفرنس گشتک کہ مروچی بندادیوں کی ہڑتال موخر کرنے بھی تک ہڑتال موخر کرنے کے فیصلہ ضلع انتظامیہ چا مذاکرات پد کرنے بھی تا آیا اہم گشتک کہ انتظامیہ تجزیاتی کمیٹی ششروچا تندور نان نہادہ تیکا بلوچستان ضلع سورابہ سروپ پہ پیداوار جوانی وڑا بھی سوراب سروپ باز وشتامہ اور ام موسمہ سوراب زمیندار سروپ درجکاں فمش کا بر گیا کہ داں کے سروپ پیداوار جوان تیر بھی کیونکہ دنیا وڑا مروچی پاکستان ہم لیبر جمدار پیے گئے مروچی سرکار نیمگا چا موکل دیگ بیتا وڑوڑی جلسہ اور رواں کشک بھی گئے بلے پاکستانی پوری گیر مروچی ہم مزدوری کر گئے گورنر بلوچستان جعفر خان مندو کھیلا تیوگی دنیا محنت کش طبقہ میان استمانی روچے درگتاوتی کلوہ گشتک کہ دنیا تعمیر و دیم رویہ پوریا گر دہکان محنت و شراکت خراج تحسین مستحقہ انٹرنیشنل لیبر ڈے منائنے کے مول مراد درست محنت کا شو کسان اہمیت و افادیتہ اجاگر کر درپیش چیلنجا چٹہین کے واسطہ جامع حکمت عملی تیار کر گئے لیبر ڈے درگتا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا وتی کلوہ گشتک کہ یوم مزدور محنت کش حق عزت و قربانیاں اعتراف روچی یک وشعال معاشرہ محنت کش طبقہ مساوی مہدیانہ قائم بیت کا حکومت بلوچستان محنت کشانی گہبودی واسطہ عملی گامگیزی رگئی مزدورانی و آہنی چکانی گہبودی واسطہ حکومتی گامگی جے مثبت آثر دیما آہ گیا جعفر آباد محنت کشانی میان استمانی روچے درگتا رواں کشک بیتا ڈیرہ لیارہ مستری مزدور یونین چیر دستیا رواں کشک بیتک شرکا شکاگو شہداء خراج عقیدت پیش کتک اور رواں کے شرکا فلسطین حمایتہ نعرہ بازی کتا بلوچستان اسمبلی دیوانہ سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا بھارتی جارحیت خلاف پیش کتگی قرارداد سراتران کنان گشتک پاکستان سلامتی و محکمی واسطہ مارا درستہ یکجا بھی جنگ کنگے حق نہیں بلے اگاں جنگ مسلط بھی گڑا گڈی حد داں روی کوئٹہ بھارتی جنگی جنون خلاف پاکستانی ہندو برادری ہم میدانات کا ہندو پنچایت کوئٹہ چیر دستیا بھارت علاق ریلی کشک بیتا ریلی آباز ہندو پاکستانیہ شرکت کتک ریلی آریہ مندر چا بنداد بیانہ پی سی کی ادا سربتک اقلیتی امور واسطہ نو کی پارلیمانی سیکریٹری سنجے کمارا ریلی سروکی کتا بی این پی اے مرکزی سینئر نائب صدر و پیشرگی صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ساجد ترین ایڈوکیٹ دلائل پد ہائی کورٹ بی وائی سی راشون
BNPO نیشنل پارٹی کارندہانی 3 MPOA کیسا رہا کرنے فرمان پر حکومت بلوچستان چل مردمانی رپورٹ آمد گسا پیش کو تک ایشان اتحاد 3 MPO آرڈرز واتر زیرانہ رہا کرنے بتر یکم میہ محنت کشانی میان استمانی روچی درگتا رکشا اور ریڈی یونین نیمگچا جیکبادا رحیم بخش بروہی شاہنواز منجو نظر محمد بروہی ای دگرانی سروکیا روانگ شہید اللہ بخش پار کچا کشک بتا رواں کا ہوارے مردمہ محنت کشانی دستہ بینر اور پلے کارڈ بتر اشانی سرا محنت کشانی حق کا نعرہ درج بتگا پنجگور دمک تس سائڈ سرے نزدیکا یک مردمے تیر جتگی لاش دس گفتگ ہوا کے پجار واسطہ ٹیچنگ اسپتال سر کنک بتگ ہمودا کے آئی پجار مکرم وال اکرم سکنا وشبود نامہ چبتگ تنی گتا کوش سبب زانک نبیتا پولیسا ای درگتا پٹپور بنا کتا کوئٹہ جعلی بھرتی عوامی فراڈ انکشاف اینٹی کرپشن بلوچستان مسئلے کاروائی بتے محکمہ انسداد بدعنوانی جدا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی انسداد کرپشن پالیسی روشنیاں ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بلوچستان عبدالواحد کاکڑ کڈنی سرا جعلی بھرتی ہوار عناصر ہلا موثر کاروائی کنک بتر